Uburofa burukusinga umutawuni ya Kabohe umurishema municipality n'ubushangombe kubo byatiruho kanso n'ekigenderwa cyo kucendeza uburofa aho ibintu by'abantu byasisirwe kunko bwahati birukusinga bishwekirwe kishaka ekintu kiretira binji babifuri nagiro ya Kasasiro otiraho no butigura amafureje okutwara uburofa ekintu kitire okushubura n'amagaraga abantu artezio uburofa n'urenyine dayara ande kintu cyamate nono cyangana cyakigago yonje umuntu ngabo kushanga uburofa n'ubureba bivira tumaye kurubyana by'abashaka ko Kasasiro imishoro ntereza mu kwezi umushoro ku kwezi buryo renda shabe imishoro tukicenga ufureje n'ugerebo burofensiri tishengera umuntu aje kugura amate ushanga muzatishengera abantu abayino business buce bo muri Mbukubo harimo hoteli harimo byo kurya abantu batamwe meneke batamwe bikijo so ekintu echo cyaba kirumu kandi abantu bakigurira ububi nshituretera business zitu zagaruke nyuma business zitu zigaruke nyuma ahabwe nshongeje ya Kasasiro ekiro kushwazana no bukansero kutungwa maka kumungu tekozise mishoro hero kubashorozamo okukorekera kumara okuyojo rembo bakurba amajuna bo tubashitami na mnoga njura yaza kugwa aho bari kwigurira kabuyonjo ubi bukazomyara no buyonjo bwitu ubwo municipality na munonga kabwo hometown aho rukushanga emirunde minje abantu batakosaje ebyo buyonjo nke choroni Kasasiro kandi ebintu ebyo twatabitwarizeje nituyamo burwire emishwija yesiri ebyirukano byona nebane bikomoka akosa kubi obuyonjo bwitu amazima abantu bine korogwabo twakora gwitu akano bodi yadenye leta azovuga beje nangona na sewage this sewage na waste water mza kurwombe na biro na watoza mutawo no memfurije yo kureba agamiza gari yagakora gar green tagakurwa mu makaga abantu so itoka municipality tukaba opening a drainage ejo hata abantu bako waza kuza kureba oreba harimo pipes zaki zikurwa mu toilets zikurwa mu latrines zabo which is totally unacceptable abashubuzi n'abashabangu no webukubo byaba ya mbere kugeza aho kutaho business habe hentekateka yo kutamwa amatara oyiriho kubukandura aha kuba mwirumana go gurengesereze ngenda matara wadekara kwani na moto zata matara kunkatuka kumara ababo bayongera bashobora nko kubatari kwijakora ha ukugambirira mishoro yabo aha kuba kanso no bari kugeza aho kutahenkora herukoreka aho kweriye ntunguka babura kugishikireza aha go bugara no bushomankuze kuba bite bakuyonza kandi biri muri Kasasiro kandi ite kuba asazire kandi byangu twakuna kasete twaganyirwa mbwe ngo biyambe abantu kusaba kugira ngo kabwo bunde ikage n'umwanya kiri n'umwanya n'utwe Kasasiro gutunyangarizo Mbukubo ahabwe nshonga Kasasiro abakugitwara umbwire kandi enjura yagwa neteganisa bite cyatabura mukuru w'ibyo buhangwa aho yashobora ngo buri mwakorogwe aha kuba bakozi ba municipality tubakoreta Kasasiro aha kuba bakozi rogwabo ubwo kuba habura eco gukora konkabinja amatuba gatamwe biti municipality staff tiba kugenetinga Kasasiro ne genetinga abantu burofa na genetinga abantu because that it cat for example it twine water closet toilets twine latrines if anything so atabari abantu burofa n'ubwabo nuba kugetinga Kasasiro nuba kugihandoringa kubi bakaginaga itonka municipality turo kugira ngo twaboreka ugiteka gasha kwa Gerard Tugume ho muri Shema aha wa Tayari West.